Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo manghud ko agam Islam. Nasusakaw ang problema mo. Kasusahan mo lima bayna, kasusahan mo susumon. Tayo manghud ko agam Islam. Dungo kain man ito. Law Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah wayroon din ang mga susa magkasabot kalima huzun halam sa Quran atin ya susa malingkan ini panglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala law sin Allah ta'ala sa Quran wala tahzanu wala tahinu wala tahzanu law sin Allah ta'ala pa nabi natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tahzan alaihim ayaw ka masusa law sin Allah subhanahu wa ta'ala la tahzan inna Allah ma'ana ayaw ka masusa Muhammad inna Allah ta'ala sarta ini rin ang mga panglang in kita ni mu'min di kita ra akon masusasin Allah subhanahu wa ta'ala bang aun hinang lima bayna pagsusunan tabang wala imo bang aun hinang susungon ayaw kita masusamang ayaw kita tawfiq pa Allah subhanahu wa ta'ala sabin kasusah mga kaulungan sin Allah ta'ala in siya ini dahin ha mga kabayaan sin syaitan hangkan imian Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran suratul Mujadalah innaman najwa minas syaitan bunnal tuod in mga nakasisipo kalom sin pangatayan hakas-hakas sin syaitan doon nakamaksiyat na hinang sinabok ipon at tawakan susungon niya di niya kaingatan sabing kay in syaitan ari-arihan siya at tawakan in syaitan babaunin pag-iman niya longri marasusungon na bihay ning kahalam ayaw ka masusama kay ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabi mayta in syaitan niyaon masusahon nin mu'min innaman najwa minas syaitan liyahzuna alladhina amanu supaya sila masusah na Allah subhanahu wa ta'ala inig kasusah di kita pasusahon si Allah subhanahu wa ta'ala kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din mga sarayo-rayo dua kato tani uno-uni magjato kato tani nagjato lima bayna nagjato susum wala tahinu wala tahzanu ang kanino sallallahu alaihi wasallam magdua law ni Anas law ning kaawnan ko nagkhaddam ako nagserve ako Rasul sallallahu alaihi wasallam pila taon malugay in hadith kay riwayat Imam Bukhari kamatauran lang ni pagkaruan ko Rasulullah magdua Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzni ya Allah magpatilibon ako kayo magpatilibon ako kayo rin haon dahin ha kasusah iban dahin ha mga problema kasusahan law si mga kaulamaan uning uning pagbilan sin hammun iban huznun sigo dahin kasusara sumagawa in hammun mga kaulangan sin Allah ta'ala lima istaqbal bang uning susungon mo in tawag dihay ni hammun susah siya biasa pa konsum ko ni sa bihay ni long magjato ka ko masusa ko mapila ko bihay ni masusa ko susungon ko bihay ni ayaw hinangin sabab hinangin katan bang unin magjato kay mo kadar na sa Allah subhanahu wa ta'ala kay mahal ka hinang min sabab ayaw ko masusa adapon na huzun lima mada in huzun amuin lima bay na nagjato kayo mo kasusahan mo naman ito na naglabay ayaw na kaw masusara kalatun kaya ayaw kayo kaya sulat kayo mo sa Allah ta'ala iban inyatun gantian kayo mo sa Allah ta'ala sin labi afdal marayaw magsusunga kabuhi mo dahil nasabin mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kanima tao suruga imiyan sila halam sin suruga alhamdulillahilladhi adhaba anna alhazan alhamdulillah pudji pa Allah subhanahu wa ta'ala sanglit pudji pa Allah ta'ala sin inig na rin pangatayan na mo in kasusah hadunya hawak to sila hadunya atin ni kasusay ni din ha mga bukon marayaw bangkit na datungan sing kasusa in parayon ten niyat parayon ten pag-ibadat parayon ten pikilanta supayin susungon pag-ibadat ta dumayaw sabab in tao masusa aun waktu ini lumamay pagtawakkal ni pa Allah subhanahu wa ta'ala adapon bang kasusa so masusa ka sabab sin kulangin pag-ibadat mo at wayro na sa ni sin maksud to dihay ni amin masusakaw ang mga nagjato ang kabuhi mo din nasaban mo kailungan sin Allah ta'ala in katani ni kasulat na kato sin Allah subhanahu wa ta'ala tay maun na to inyat to di karayo insya Allah subhanahu wa ta'ala mamagong paatin patuntom na mo marika mo mahuli mong kanin wa ba'id assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.